Dragi naši, dobar dan! U današnjem videu ćemo vam pokazati kako se priprema čuvena propeć pita. Sledi video recept, ostanite sa nama. Ova pita se po originalnom receptu priprema sa kvascem, međutim mi smo vam danas demonstrirali kako ona izgleda kada se pravi bez kvasca, a drugom prilikom ćemo napraviti i sa kvascem. Reč je o zaista jedinstvenoj i veoma ukusnoj piti, tako da predlažemo da je obavezno napravite. Biće vam potrebno za testo brašno, so, malo ulja, jaja i voda. Testo dobro zamesite. Možete prvo da promešate varjačom, ali je svakako neophodno razraditi ga i rukama. Radnu površinu na kojoj ćete razvaljati testo prvo obložite brašnom, a zatim ćemo od ovog testa izdvojiti 3 malo veće kuglice i one će nam biti potrebne za 3 kore, a od ostatka testa ćemo izdvojiti 12 loptica. Na pobrašnjenoj radnoj površini razvaljajte svih 12 loptica pojedinačno i premazujte ih otopljenom mašću i ređajte jednu na drugu. S tim što 12. lopticu koju budete stavili na vrh, nemojte premazivati mašću. Tepsiju u kojoj ćete pripremati ovu pitu najbolje koristiti okruglu tepsiju, ali ukoliko je nemate možete koristiti i đuvečaru. S tim što je svakako lepše i dekorativnije ako imate da stavite u okruglu tepsiju.
Pleh u kome ćete peći dobro namažite mašću, a zatim stavite ovu koru koju ste razvukli od ovih 12 loptica. Kora je potrebno da visi sa ivica tepsije, nekih 10 centimetara otprilike, zato što ćemo nju na kraju vratiti u tepsiju i napraviti dekorativne falte. Premažite ovako pripremljenu koru otopljenom mašću, ali nemojte mnogo staviti masti. Pripremite fil od sira i jaja i 1/3 stavite na ovu koru, a zatim od one 3 loptice koje smo na početku odvojili, njih razvaljajte i stavljajte jednu po jednu, s tim što svaki put kada stavite jednu razvaljenu lopticu, premažite je mašću i stavite još 1/3 fila od sira. Kada završite sa slaganjem ove 3 kore, dobro ih probodite viljuškom kako se ovo testo ne bi mnogo odvajalo i raslo, pogotovo ukoliko ovu pitu pravite sa kvascem.
Razbijte jaja i u njih dodajte malo soli i mlijeko i prelijte pitu, a zatim vratite ove ivice ovu koru koja visi sa ivica tepsije vratite u tepsiju formirajući falte. Koru sada ponovo premažite otopljenom mašću i stavite pitu u rernu da se peče na nekih 200-220 stepeni. Ova pita je veoma ukusna, a najlepša je dok je vrela, odnosno dok je dovoljno topla, tada ima najlepši ukus. Predlažemo da je konzumirate uz jogurt. Prijatno!